ucapan kedua mempelai teh? Semoga bahagia. Assalamualaikum.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثله وسوى رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum teh. Sarang mama na panganten istri. Oh kakak. Ari mama. Oh mama. Nah, oh ini mah kakakna sahabat. Ucapan nganggo kedua mempelai teh. Semoga bahagia. Halo guys. Sama Allah. Ya. Halo guys. Bahagia lah. Oke deh, makasih teh waktunya teh. Assalamualaikum. Biar cepat nyusul. Nyusul apa? Ini satu lagi. Oh, ini satu lagi ini. Oh, ini. Oh, ini kakaknya. Oh, saudaranya. Oh, ini saudaranya. Besok amun teu hujan geuning. Oke deh, makasih teh waktunya teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum teteh. Semangat Kak. Sarang teteh saya. Bapak. Iya, sarang teteh. Ucapan kanggo kedua mempelai teh. Rezeki oge kita sekitar tukang pulung kayaknya ya. Kesalahan golongan. Bahagia selalu mencapai kesenangan, dilimpahkan rezekinya. Obos ya obos kemana obos ya Bapak Oke obos deh, Pelton. makasih teteh waktunya. Obos Pelton. Assalamualaikum. Oke, Mana? di Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama teteh siapa? Teteh Toto, Ucapan kanggo kedua mempelai teh. semoga samawa sing langgeng Amin, saterasna. amin, amin. Makasih teh waktunya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.